Hayırlı irte dostlar tuğanдар, hayırlı irte Республика бүгінде тапшырылбызды хаулыққа bağışlayбыды dostlar. Эфирдегі төп темағына күскенсі Башқұртстан дәулет телерадио компания ғыланқан конкурстарында қатырғынға шырабыз. Рахмет әсей тіп аталау. Сұрттар ебай, ең қадірлі кішігіз әсейге тұрғанда 1 минутлық видео ролик әшләп 2-9-27-34-50-05 андары бойынса WhatsApp-ға ебәрге керек. Әйткенде видеоларығызды социаль селтердергелі халырға мүмкін, тек мұтлақ рахмет әсей Башқұртстан 24 хайырлы ирте республика. Доброе утро Уфа хэштагтарын билдәләгін. Эштер 4 мартқа тиклем қабул ителә. Конкурсанттардың видеолары менен танышып, үтірге тәқдим етәбіз. Олар бізге Асқым һәм Стәрлі баш райондарынан келіп етті. Біздің әсейбіз Исламғолова Миләүшә Фатқулла қызы Стәрлібаш районы Мүдбай ауылында яшәй. Атайым менен улар 3 кыз үстерәләр, барыһына ла белем бирәләр. Кызганычка каршы атайыбыз арабыздан иртә китте. Әсәйебез ел дауылдарға бирешмәй, авылда магазинда хатусы булып эшләп, хаклы ялга сыкты. Хәзерге көндә ул улы агаһы Ислам менән дөнья көтәләр. Улар урам тутырып мал, кош-корт карайдар, бакса тутырып яшелсә үстерәләр. Умартасылык менән шөгыльләнәләр. Әсәйебез тик ултырырга яратмай. Авылга кайткан сакта безне тәмле аштары, йылы карашы, ягымлы йөзе менән каршы ала. Авыр сакта безгә һәр сак ярдәм итәргә әзер. Кадерле әсәйебез, һиңә мең рәхмәт, безгә гомер биргән өчен, тәрбияң, ярдәмең өчен. Һиңә корыстай һаулык, бәхетле узын гомер, күңел тынычлыгы теләйбез. Әсәйбез Кашапова Ғайнизән Ғаләүддин кызы Стәрлебаш районының Бакса авылында туып, әлеге көндә Асқын районы Яңы Багазы авылында яшәй. Уның 6 балаһы, 12 дигән сәре бар. Әсәйбез хезмәт ветераны, авылыбызның бик ихтирамлы кешеһе. Ул бик матур йырсы. Мине кайын, нике булмадык, сезе сана дулаш, мине кайын. Һәм 1 яшенә карамай, әле бөтә булган үдешмәкәр сәнгать концертларында катнашып, авылыбызны бизәп яшәй. Олы яшенә карамай, бөтә дөньяга гөрләп тора әсәйбезнең. Уның ягымлы тавышын, тәмле аштарын, асык күңелен хагынып, бик еш кайтып йөрибез һәм хагынабыз. Лай гына юанам, әлдә балаларым бар дип, Ходаема рәхмәт әйтеп, көне-төне куанам. Видеолар келуін давам еті, еңісіні білдәлергелі уақыт етіп келе достар ханавылығына күндер қалды. Әсейгізді 10 күнге ял ертіне ебергетлігіз ашығығыз. Біз güzel енің мінен тапсыруды давам етейік. Ролики о своей маме можно отправить и на русском языке. Наши коллеги программы «Доброе утро, Республика» также проведут итоги акции к 8 марта. А мы продолжаем наш прямой эфир. В эфире телеканал «Россия-1» и Башкортостан-24, программа «Доброе утро, Республика». В студии прямого эфира ведущая сегодняшней программы моя прекрасная соведущая Гузель Ишкинина и я, Фердат Галиев.